Inggih suksemata titiang. Manjang ring pengantar bawas antuk gagasan kapicang ring titiang. Sedurung titiang aturan atur pinih ajak gugayang titiang aturan pamaning suksema mana majang ring ide sanjang widiwasa. Majabah antuk kuncaran pangastung kaga. Om Swastiastu. Sane wang yang titiang bapak kepala sekolah SMA Negeri 1 Menyenangkan. Sane wang yang titiang bapak dan ibu guru juri lomba pidato niki. Stan titiang putui tari saking keras dasa sosial siki. Titiang jeki ngaturin pidato sane memuda saat Renggarahan sane becek puniki titiang jeki ngaturan uningayang dagini indik kewentanan saat kerti. Sane patut kemagiang ring jagate puniki. Mawinan ide dani sampun uning indik kesuksuma. Kewentanan saat kerti sane patut kemagiang titiang jagate puniki. Mawinan ide dani sampun uning indik kesukseman saat kerti puniki. Saat kerti puniki kawangun antuk karih kuna. Inggih punika saat kerti miwa kuna. Kuna kerti madue arti nendam. Wat saat kerti nika madue antuk karih wangun. Yang pertama karih wangun. Sat miwa kerti. Kuna sat madue arti nendam. Dan kuna kerti madue arti suci. Dados ni kuna sat kerti punika madue arti nendam kesucian sani kemagian nanani ring jagate puniki. Enam kesucian sani patut kemagian punika nenten jetios atma kerti, samudra kerti, danu kerti, wana kerti, jagat kerti, ranyana kerti. Atma kerti. Inggih punika utusan miaga kesucian ring sang atma manggaga presiden ngawinan pelaksanaan imanusa mewasta becik. Duaning kewentanan imanusa mawga perinjagat stata kerimpun antuk maya. Kewentan maya punika laris kawinan bingung. Bingung utawi audia stata nuntun imanusa memagi ring pamagi. Kaping kali samudra kerti. Samudra kerti inggih punika utusan sani patut kemagian lestarian pasir pasisir lan lainnya. Mina kadi nenten pelaksanaan melaksana perkalian sane presiden ngerusak pesisir. Tapi mari sane ngerusak sekancan sane wentan ring tengah segara ni. Pelaksanaan sane pacang rusak segara utawi sane mawagep irika contoh ipun ngerah urang ngangge potas, pokat harimau dan bom utawi seni tiosan. Tata miaga seni kebaos teriraga dari manusia patut tika miaga turumbuk karang. Ring niskara taga patut kemagian sekadi pakeram rasti miwa sani tiosan. Sani kaping 3 kabawas danu kerti. Danu kerti inggih punika utusan lestarian genah pemetus toya utawi sumber air sekadi persiraman.
tukat, danu, lan rainan. Lan lianan. Pastike idelani sampun uning ring kawijunanan toya sane presida maurip. Saanane mangde kawentanan danu starter asli inggih punika wenten rusak taru sane wenten tumaning ngamagiang upacara merasti miwang aturan pakeram ring tengah danu. Kekti inggih punika utusan kelestarian jagat inggih punika utusan sane ngelestarian kesucian aras sane wenten ring jagate niki. Kewenten aras punika presida ngawinan angin sane kaurip bersih tek akeh mendagen oksigen sane kaurip ring manusia. Carane nyaga punika patut iraga dari manusia tusing dados ngentongin guru sembarangan ring jagat arase punika. Kedua kare iraga tusing patut merusak dan ngetep punyan-punyanan sane muda apang jantos tumbuh lan ngainan jagate niki adem lan udara sane ka hirup iraga segar. Sane kaping 5 kebawas jagat kirti. Suksema jagat kirti punika utusan sane kemagen mangda presida ngesediang sane kebawas keharmonisan ring jagat. Keharmonisan punika pacang presida kemagen yening para umat sampun ngamagiang trihita karana. Trihita karana punika keharmonisan sane kawangun imanusia sareng dewa. Imanusia sareng manusia maka miwah manusia sareng jagat genah ipun maurip. Gagas sane kaping 4 utawi kaping 6 punika kabawas yana kirti. Sane kabawas yana kirti inggih punika utusan nyuciang gaga mangda nenten kegodanan oleh mayu. Pamagi sane kaangen nyuciang gaga ring niskara wenten ngasanayang upacara manusiatnya sekadi mabayuh tiosa negering ngasanang upacara tagar patut ngagagah kawalan ring sekolah. Inggih idedane saniwang yang titiang sepatutnya iraga sata makarya utawi masanayang nganutin sastra agama manda presida ngembakin untuk maning ngamagiang satkirti duaning satkirti punika pacang presida ngawadiang jagat sane santi asri terajab. Inggih dedani pemirsa sane sukseman titiang asam punika titiang aturan nanginin piyunikin utusan sane presida kaanggih ngamagiang satkirti akeh titiang matur akeh tagal iwang atau titiang kia ngangkung atau titiang nunas ngemang sinang pura pinaka pamuput sinap titiang ngaturan parama santi. Om Santi Santi Santi.